Ono najvažnije, ono što bih rekao o sebi je bilo, recimo sa 17 godina, kad sam imao, mislio sam da sam dovoljno jak, ono, da mogu sam živjeti, što ću slušati mamu i tatu, braću, ma bilo koga, kao većina mladih, ja mislim, tako je i onda bilo, prije već dosta godina. I tako sam krenuo sam, ono, nije mi trebalo puno da ostavim Boga, naravno, većina mladih poslije krizme, birme, birme, što kaže Bogu, s Bogom, bio sam dobar ministrant, išao sam redovno u crkvu, ako si išao ono, sad ću ja sam, ne treba više molitva. Nije mi trebalo dugo ni da padnem, recimo drogu sam već prve, marihuanu sam sa 13-14 godina probao, onda marihuana je jednostavno put do jače droge, sa 17 sam već heroin probao, zašto? Pa ono, probao sam, teško se sad vratiti godinama natrag, vidjeti roditeljsku ljubav sam imao, ono, ne mogu upirati prstu roditelji, možda radoznalost, možda prijatelji su bili takvo društvo, bila je 90-a, taman pad komunizma, Hrvatska, rat, ovo, ono, nešto je gorilo, nešto je bilo atmosfera. Mogu se i tako potužiti na te stvari, u biti bio sam radoznao, htio sam ja biti neko i nešto, probati sve kao i sva većina mladih. Nažalost, ja sam se tu zaustavio, kad sam probao, mislio sam da je to. U biti nisam se zaustavio, sam krenuo dalje. Nažalost, uzimao sam dosta dugo godina, 15 godina sam već bio ovisnik na kraju. Šta mi se dogodilo? Sa 32 godine sam bio u krevetu u bolnici, bio sam tužan, bio sam bez volje za život u biti. Nisam imao u sebi borbu za život što ti Bog daje, teškoće i dobre stvari, padove, ali te i diže, s Bogom je lakše. To sam danas u zajednici, nažalost, naučio, prije me nije mi bilo brige za to. Htio sam više puta se ostaviti droge, jer sam vrlo se brzo znao sam vrlo brzo da ne mogu se sam boriti protiv droge. Iako sam mislio u početku, mogu ja sutra stati, reći ću ne, ma kako, kad jednom uvatite đavla za ruku, teško ga se ostaviti bez Boga u biti. Doktori, one vraćare, sve tamo bi probao, ma Boga nikad ne bi zvao u pomoć. Svoje roditelje nisam radi svoga ponosa sigurno bio dobar s njima, nisam htio pitati pomoć. Dok na kraju se nije sve slomilo. Nažalost, sa 32 godine bio sam u bolnici, ležao sam bolestan, nažalost ide zdravlje, jetra mi je manje više dosta oštećena, tako da na kraju nisam imao šta, nego ostao je samo Bog. I tako sam ušao u zajednicu, još sam ušao u krizi, u zajednici nema tableta za ostajanje, za odvikavanje, nema protiv bolova, nemate ništa u biti, pa imate tog anđeo čuvara, u njemu sam vidio prvi puta ljubav, prije toga je bila ljubav ići sa curom u krevet, to je vrhunac ljubavi bilo, više nije postojala ljubav veća, a dati se drugome, pružiti nekome ruku, pitati ga kako si, dati mu osmijeh, zagrliti ga nekad, to nije postojalo u mome životu, znači na prvom mjestu mjesto Boga bio sam ja, sve meni. Bilo šta radio, radi za sebe. Bilo gdje idem za sebe, Obitelj nije bilo, jednostavno obitelj, nije bilo cure, nije bilo prijatelja, Dok je u zajednici obrnuto.
U zajednici sam preko toga anđeo čuvara u biti poznao što je zajednica. Jedna velika obitelj koja te ljubi, kad ti najteže ljubite, prihvatila te je, dala ti je jesti, dala ti je spavati, obukla te, zakrila ti, pružila ti ljubav u biti. Izašla iz svoga egoizma i dala ti ljubav. To je baš taj anđeo čuvar, koga dobijete. Nema on neke medicinska čuda, ma on priča, ne priča ti ušima, nego očima. I danas se sluša očima, kao što je Josip rekao, znači primjerom. Prvi se dizao, napravio bi krevet dok bi ja oprao zube. Išao je za mene, radio za mene, prvo mi je veš, u zajednici peremo veš na ruke, nema tople vode zime, znate kako je a on je išao, uzeo je moju, išao opravo mi, a bio mi je primjer. Da se u vama se tako rodi želja za život, ma bit ću ja kao on, ma bit ću ja bolji nego on. Još najbolje, kad dođete do toga, onda ste tek na pravom putu, To se meni rodilo da živim, Tako da mi danas nije teško pomoći drugome. Ma ne mu pomoći, ma nekad je osmijeh dovoljan, Da on osjeti da mi je stalo, da je stalo tebi do njega, da bude on dobro. I tako ti Bog daje. Jedino tako se možeš osjećati zadovoljno. Jer smo prije, imali smo sve. Bili smo nezadovoljni. Opet smo trebali drogu da nas zadovolji. Da svoje užitke poželje smo živjeli. Danas imaš kod toga kod sebe, dadeš njemu nešto, ma sretan si ti. I Bog ti daje, ne samo tebe, nego tvoje obitelji koja isto ulazi s nama u zajednicu. Oni se svaku subotu sastavljaju na različitim mjestima u Hrvatskoj, ne znam, u Italiji, u Sloveniji sigurno. Oni pričaju s ovim poteškoćama, problemima. Kad dođemo prvi puta na verifiku, na provjer, nakon 2 godine. Ma još smo isti. Ja sam bio uvijek isti, Kad sam došao, opet su me zanimali aute, provodi, roba, cure. Moji su rekli, ne, Tako zajednica predlaže, znači bez ičega. Nisu mi dali novac, auto, ništa, Bio sam ljud, naravno, a danas sam zahvalan. Šta su mi možda prvi puta u životu rekli, ne. Prije bi bilo uvijek da, i još bi ti kupili nešto. Samo da te smiru, da te stavu, kako mi kažemo, posto, na mjesto te stavu. Danas sam prvi puta čuo, ne, u obitelji. Bilo je teško, ali danas sam zahvalan radi toga. Jer sigurno bi nešto napravio. Ja sam, slab sam još bio, Kao što je rekao Josip, molitva, je se moli, ali dok se uđe duboko u molitvu, treba dosta koljena nažuljati, To je zajednica, Da preko molitve dobiješ snagu, kao što je on rekao, živi se jedan dan u biti. Molimo ujutro odmah Boga, ma za danas ga molimo, Da danas kažemo da. Treba 100 puta reći da, dobroti. Ako kažeš jedan put ne, da trebaš imati hrabrost opet ustati se ispred svih i reći ne. Bio sam lažan, napravio sam to i to. I tako te ljudi još više cijene, Tako ti zajednica u biti još više daje. Na tvojim poteškoćama zna da ćeš jačati ti, da ćeš biti još više za zajednicu, da ćeš biti još više za momke, To mi danas daje radost, Nažalost, prije toga nije bilo, Što sam se vratio Bogu, šta vidim, što sam svjestan da radim dobro, da mi se dobro vraća, Prije nisam uopće bio ničega svjestan, radio bi što mi je bila volja, ne bi imao svoju savjest, koja mi je govorila. Danas mi savjest govori, kad se dignem zadnjim, a dignut ću se sutra prvi, kad ne napravim poslugu, kad ne podijelim tanjure, kad ne operem, ma savjest mi govori, da nije u redu, drugi razlog za mene, ma mogu se ja jedan dan skomodati, dati dio sebe drugima, I Bog te nikad neće zaboraviti, tako i zajednicu, živimo Božje providnosti, jer ne idemo nikad u trgovinu, kupovati. Živimo svojih ruku u biti. Možda je Međugorje malo specijalno mjesto, dosta hodočasnika dolazi, nemamo štale, nemamo vrta, ali druge kuće nije tako, imaju sve sami, Sami sade paradajz, krastavce, zimnicu rade, imaju štale, svoje mlijeko, sir rade. Mi najviše od vas u biti živimo, Naša riječ koja je, ja se nadam, iskrena, istinita, koja će dotaknuti nekoga od vas, koja će vidjeti da radimo dobru stvar, 15 narodnosti tu živi, nema doktora, nema policajaca, nemamo ni ograde, slobodan se odlučivati šta hoćeš, hoćeš li ići sutra čaj ili ćeš ostati,
Znači to je zajednica, biti jedna velika obitelj, koja te je vratila u život, sve preko Elvire i njezinoga da. Da ona nije rekla onda prije 27 godina da što bi bilo od nas. Gubili bi se po raznim ustanovama, Bogu sigurno se ne bi vratili. Bog je ipak, ja mislim, na zadnjem mjestu. Ali kad skroz padneš, nemaš kome se više obraditi, nego kao što ikona kaže, Bog je u sredini, ako njega ne stavimo tu na mjesto, vani sigurno ćemo još teže ga moći staviti. Jedno pitanje, možda, gdje je bila za vas, kako ste vi osjećali najdublju tačku, najdublji pad, gdje je onda išlo neka na gore, u drugi, gdje ste bili? Mislite u zajedno? Ne, kad se osjećao najjadniji, nekako najponiženiji, najviše izgubljen od vama? Pa ja kad sam pomoć pitao, bio sam u bolnici i jednostavno, rekao sam braći, roditelji su mi stariji, dosta, to imaju sa 80 godina već. I bili smo dosta udaljeni, ja sam bio sam pomorac, bio sam dosta godina vani na brodovima, tako kad bi kući došao 2 mjeseca, opet bi u drogi bio, bilo me sram izaći ispred njih u biti, vidjeti evo me, to sam ja, Bilo mi je bitnije, recimo, njima pokazati auto novo, kupio sam novo auto, zaradio sam novaca, kupiti nešto. U biti što sam iskreno ja bio u sebi, to nisam nikad pokaživao, do taj put dok nisam, baš kao što sam rekao, sa 32 godine sam bio u Zagrebu u bolnici, prvi put da sam brata pomoć pitao, možda je to jer nije me bilo više brige za život, mislim, dosta toga sam prošao u životu, bio sam na raznim mjestima u biti, ali nisam nikad, uvijek sam bežao odgovornosti, nisam nikad se htio vezati za neku cugu drugo, pa sada razmišljat ćemo o obitelji, o braku, o nekom poslu, normalno, ne znam, bio sam veliki egoista, ali eto, hvala Bogu, sam onda rekao da, opet je došao na kraj. Shvatio sam da ne mogu sam, Ja imam jedno pitanje, možda mi kažete kako ste proživjeli ovo vreme koje ste bili na pripremi ove dane koje nema nekih lijekova i nema droge i kako ti ste prve dane bez droge ste doživjeli? Ja mogu reći da najteži dani su baš ti. Znači, kad čovjek nije u zajednici, a nije ni van, znači pripremaš se za ući, napraviti taj korak novi, gdje se ne može drogirati, ne bi trebalo, ne? Jer kad uđeš tu, tek je onda teže. Ako ne sluša se što se govori, znači u zajednici, kako pripremi se, skini se prije, nemoj doći loš ovakav, onakav. I to su najgori dani za mene bili, znači gdje nisi unutra, nisi vani, ne možeš raditi to što hoćeš, ni prije nisam mogao već, kako bi rekao, dođeš od određene točke kada ne možeš ništa. Koga nazoveš razgovarati, sve si izvara od 300 puta, znači od mame do ne znam koga, tako da čovjek izgubi volju. Ja sam prestao tako reći, skoro i drogirati, jer mi nije stvarno bilo više otkud uzeti. Tako da su to bili najgori dani, znači stvarno dođi čovjek do momenta, kako bi rekao, ne znam gdje idem, ne znam koja je to komuna, koje mjesto, šta me čeka tamo. A moram nešto napraviti, moram nastaviti, koračati, to sam izabrao, to sam počeo. To može da sam tu najteže mi je bilo, jednostavno skinuti se drogi, kako je onda, mi pričamo previše o drogi sad, tamo reći, droga, ali imamo i tu momke koji nisu zbog droge u zajednici, šta njima? Znači, ne radimo neku treću zajednicu, oni su čenakali isto, momci koji se nisu drogirali, znači, nemoj tih problema. Isto tako su ušli ko ja u zajednicu, pripremili se za ući sve to. I mislim da živi istu stvar, jer u biti šta te zajednica pita kad trebaš ući, da se odrekneš prošlosti, da ostaviš to što si bio prije, da sve sigurnosti koje si imao prije više ne važi. Zato što si možda bio neka velika faca, tu nikog nije briga. Ako si bio, ne znam, imao si velike škole, bio si veliki biznismen, dođeš tu, nikog nije briga.
za tvoje maske otkrije. Tako, znači, ne radi se o drogi. Znači, da ne radimo sad previše reklamu nekoj drogi, zajednica je otvorena za sve koji trebaju smisao u životu, ne za narkomane. Samo što je većina narkomani, najbrži su. Da se mislite na to da svima nama bi trebalo za jedan put tu da počnemo novo, drugčije živjeti. To sigurno da svima čini dobro. Kad nama dođu tu svećenici, znači ljudi koji su, ako ima neko čist, oni bi trebali biti ljudi koji žive čisto, žive u Bogu. Dođu tu napraviti iskustvo, mi kažemo, biti s nama mjesec dana, živjeti život koji mi živimo u zajednici. Mi njima nemamo šta reći, neke velike savjete im dati, oni su ti koji rade predike, ne mi. Ali mi živimo s njima, znači oni dođu tu, mi s njima podijelimo naš dan, naše poteškoće, naš posao, ono što radimo mi, znači, kažemo im istinu, pošto znači, govorimo jedan drugom, mi se odakle tretiramo ih manje više kao jedan drugom. I to ljudima napravi dobro, napravi im dobro, pošto žive jednostavnost, ništa drugo. Zato vam prvo rekao, ne moraju svi ući u zajednicu. Zajednica, puto sam rekao na početku, je način života. Znači, stil života, koji je i vani moguć. Znači, tu je lakše, jer svi to žive. I godinama to tako funkcionira. Vani to živite malo teže. Jer kad tako živiš, za mnoge nisi normalan. Za mnoge si malo čudan. I biti sam u tom nije lako, znači sam živiti to nije ono, znači mora biti opet grupa ljudi koji ćete skupa živjeti. Vi već jeste grupa ljudi, da se poznajete, ali već, a moraš doći se u jedno mjesto molitve, doći se u Međugorje, znači već postoji jedan pravac zajednički, da vi se ono šta hoćete, da će se vratiti kući i nastaviti kako ste živjeli prije, ili će biti mala razlika, znači bit ćete malo bolji, malo vedriji, malo sve više. Kako vi mislite da vi se ponašali sada vani? Isto. Vi pomožete? Isto. Bravo. Ja sam bio u kući dosta puta. Zajednica nakon nekog vremena, znači kad je neko tu, omogućite odlaske kući, da ideš kući, vidi familiju, vidi stvarno ko si, šta si izabrao, šta nisi izabrao. I to se desi, znači nakon, ja sam dosta puta bio, vidio sam stvarno da to što živimo u zajednici je ono što želim živjeti cijeli život. Znači da stvari koje sam imao prije, stvari koje sam trčao prije, da me ne zanimaju više. Ne, kako bi rekao, nije to trenutni hir, da me ne zanimaju 2 dana pa me zanimaju nakon 3 dana. Ne. Znači stvarno su stvari ispravljene. Ma ne sad da čovjek neke stvari ne smije nikad raditi. Naprimjer, pazite, imamo obitelji u zajednici. Znači obitelji koji su tu, koji su oženili u zajednici, koji su našli tu, imamo naše svećenike isto tako. Znači puno realnosti, misionarske kuće koji su u Brazilu, Argentini, znači zemalja sada nabrajamo. Uglavnom, znači mnogo realnosti gdje se čovjek može naći, realizirati. Isto tako vidimo obitelji kako odgajaju djecu. Imamo tu jednu obitelj koja je kod nas u Međugorju. Oni su 20 godina u zajednici. Znači to je cijeli život. Jedno ogromno iskustvo, znači stajati sa mladima, živjeti sa nama, i oni sami sa sobom. Znači jedna obitelj transparentna, koja nema ništa za sakriti. Ništa, mi sve njihove probleme znamo, sve ono što oni žive, sve njihove poteškoće, sve sa nama podijeljeno, znači sve, oni to nama kažu. I odemo nekad s njima na večer u njihovu kuću, znači i vidiš kako odgajaju djecu. Da kad im treba posvetiti pažnju, ne posvete pažnju, kad im treba reći ne, onda je ne, nema druge. Da ih stvari daju, znači određenim mjerama. Da televizija ima, ne da nema televizije, ali ima cijeli dan, ima jednom tjednom. Znači sat vremena, jedan film, normalan film koji izaberu oni. Znači stvari da čovjek nauči koristiti zdrav smisao za stvari, znači ne sad nema ništa, iz krajnosti u krajnost. Pa ako odeš vani u život jedan dan, da kad vidiš televiziju se prepadneš, ko indijanci, ne, znači sve stvari u određenim mjerama, znači da čovjek ne ovisi ni o čemu, ne sad ako ne vidim televiziju sam odu kod kluba, ne, znači sve stvari u kojoj mjeri nam čine dobro, toliko i dobijamo. Televizija jedno, ako djetu čini dobro, znači da kad ide u školu sa drugom djecom da zna šta je televizija, šta je film, šta su normalne stvari koje su danas u svijetu, ništa loše. Ako je cijeli dan pred kompjuterom dijete igra igrice, znači više dijaloga u obitelji nema, dijete ne priča, kad uzmeš onda je ludo, neće da čuje ništa, neće da svađa se sa mamom, sa svima, jer u biti kompjuter je važnije od svega drugog postoje. Onda tu treba potrebiti neke mjere.
Ja imam jedno pitanje, ja se družim dosta sa mladim ljudima i vidim ponekad da prave loše stvari, ide da puše i ono. Kako ja njim svetovati, reći to nije dobro, da ih ne uvredim ili da bi me slušali? Kako bi vi imate možda neko tako pitanje, kako da njih pristupiti, da bih nekako obranio ovoga zla? Nije lako sa mladima, nije lako. Ja znam prije ulaska u zajednicu, svaki put kad bi došao u kontakt sa svećenicima i crkvom, to bi bilo protiv njih, kako bi rekao, protiv reda, protiv toga svega. Mladi su većinom takvi, ako nešto želiš zabraniti, teško, postaneš, znači neprijatelj, postaneš smetne. I onda sam vidio šta je u biti, za kim mi idemo, mlađa ekipa, znači mlađi momci, mlađi cure, kako njima pomoći. Mora se čovjek za njih žrtvovati dobro. Vjerujte meni, ne možete nikog spasiti pričom, bla 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 bla. Ovo što mi sad pričamo, to su priče. Priče. Znači mora čovjek vidjeti, mora doći vidjeti, mora podijeliti s nama, nema drugi. Jer ne možete, kako bih rekao, mladi su puna im je kapa, oni koji pričaju. Možda se tako kaže, znači puna im je od političara do ne znam koga, svi pričaju, svi znaju sve. I roditelji isto tako. Nama su roditelji punili ovakvu glavu u savjetima i nismo ih slušali nikad. Nikad. Ja svoju mamu nikad nisam slušao, nikad. Sa 16 godina sam otišao od kuće, počeo se drogirati i raditi ono što sam htio. Znači nije da je krivica moje mame nego tu ili šta znam toga, nije bitno, ne ćemo krivici uopće. Znači jednostavno, mladi taj jezik ne razumiju. Onda znači samo dobra djela. Žrtav. Moraš s mladima podijeliti znači život, podijeliti, moraš im posvetiti vremena. Moraš s njima podijeliti poteškoće, moraš jednostavno biti za njih, jer mi imamo, pazite, svi u životu, znači pogotovo mlađi momci, imaju ideale, idole koga slijedi, koji im je primjer, ma i loš, nebitno, ali neko, znači, čiji se život njima sviđa, većinom su to loši primjeri, znam ja vam po sebi koga sam slijedio, ali jednostavno, da bi mladi osvojili, morate se, kako kažu Italijani, ne znam na hrvatski, skomodat dobro, morate izabrati, znači da će vam biti teško s njima. Da ne možete napraviti jedan lijep govor i da će vas oni poslušati oduševljeni. Ne. Morate podijeliti s njima život da vas vidi kako živite. Vjerujte meni, tako funkcionira u životu, to vi možete reći da ili nije nebitno. U školi, ko sluša profesora? Niko. Mlađi, teško, do određene točke. Onda kad postanu slobodni, ajmo cigare u školi, ajmo ovo, ajmo ono, i onda krene život, zabava i sve drugo. Tako da govori veliki slabo pali. Slabo. Ne zanima nikog previše. Znači baš moraju biti ljudi koji žive, koji to što im govore, žive. To što im govore, što će da oni da žive, moraju on živiti. Ako ne, onda je što drugo. Nema drugi. Vjerujte, na drugi način ne postoji. Možemo i pokušavati. Ne možeš malo zaliječiti stvar, možeš ovo, možeš ono. Da mladi možda od njih 10, jedan će poslušati i to vrijedi sigurno. Ali sve to malo. Mladi moraju biti neko ko će s njima od jutra do večeri živiti to što im govori. Kako će kdo zapusti komuno, da gre, vas spremete, še pol nazaj, če pride? Prevod. Kako neko i od te iz ove, ne dali se vratiti nazad. Da ide, sam ide. Ako napusti, ako se može onda opet vratiti. Mi smo rekli da smo slobodni. Čovjek ljudi tu, slobodan je, već će vani biti slobodan, to tako, da odluči svojom glavom što je za njega dobro ili loše. Pa može nazad doći? Sekundu. To je u biti smisao zajednice, razlika nismo zatvor. U zatvoru moraš raditi stvari. Onda kad iziđeš vani, opet radiš to što hoćeš ti. Znači ništa na sebi ne napraviš, ništa. Još živiš ljutnju i bijes prema onima koji se stavljaju u zatvor, tako dalje. Zajednica je sloboda. Došao si tu, postoje pravila i disciplina koju moraš poštivati. Znači koji ti čini samo dobro, ništa drugo. A onda ako hoćeš ti ići, pitaš dokumenti se daju i kažu čao. Ideš. Ako se neko hoće vratiti, postoji način zašto. Treba se vidjeti zašto se želi vratiti. Zašto, znači, koji su ti motivi, šta si ti shvatio pa se hoćeš vratiti u zajednicu. Ili si došao kući pa ti tvoji nisu pustili, jer više ne želiš varaš, ne želiš da mi pričaš priče, pa se zatvori vrata i ostao si sam. I sad ne znaš, ti ćeš pa ćeš u zajednicu opet. Dok nađeš neku treću soluciju, onda se vidi dobro šta hoće momak. I mi smo isto tako, znači svi smo istog
reći, materijala, jer došli smo u zajednicu, znači ja se godinama drogirao i varo ljude. Neko priča priče, znam da mi priča priče. Znači kad neko dođe, onda ga pitamo, stani, hajde dođi ti sljedeću subotu. Pa sljedeću subotu pričamo, pa hajde dođi još jednu subotu. Pa vidimo stvarno koliko ono će ući u zajednicu. Pa sastanaka, pa susreta, dovedemo u zajednicu da vidimo šta živi, kako živi. Onda ako stvarno će ući u zajednicu, istraje na tom putu. Pokaže u konkretnom da mu je bitno, da želi se promijeniti. Ne sad ne prva njegova riječ i mi smo svi sretni u ovoj zajednici. Jesmo, ali polako. Zajednica nikom neće reći ne, a će mu dati način kako da uđe. Nikom ne. Postoji metod za svakog. Pa imate nešto tako primjera, recimo da je izašao i onda opet padao u drogu i došao drugi put.